Быйыл лидеры Нюрбы күрек пандемиянан себәстән онлайн форматынан бара турар. Сасы мыйгар бу проект республикабыт баһылыгын граныгар кирсен кыйлах тахсан саңалы тыыннанан ары ятын тахымнах ытыллар. Бес кихилах болан он командарар буппыт. Хазбидди командалар бәләре тема направление таланнар проекттан урахжалар. Ол проекттар социальный болар. Онна бу конкурс түмүгүнен хүрбе кыттачы кадровый резервка кирер, онна ханнык багарталбыт үйрагар үйөрнө барын хеп или стажировка. Онна бес кыйлах команда сүйстігінші грантылар. Быйылгы күрек қабарда бесте кихилах 10 команда бар. Манна улус көқтағы чатан арасайга голалир специалисттар, салаятчылар, эдер бахылыктар кытталлар. Командалар социальный хайысқаға проект толкуйданлар. Ақсыныйга, көміскүрге бәлімненеллер. Эхиге хылбытыгар театр кире турар. Вот ол тематынан hem bir hımısılak ki kayıp. Toqara olağuran oңор hatır. Вот onu kalo проект bit bihene 5 yıllık körüpüt. Onun etabından barar. Ол бара он этабынан бастык этабы болчу. Театр кытыгырмак. Онтон дашы баран yer. Хүп алты хылкалды. Улус пыцайдытыгар туғыламы тарас хайысқаға барда 10 проект бұ көрек түмігінен көріліуға. 5 бастың командаға сүйісті тыынчы толковай тексен проекттарын олыққа келдерер кықтанықтыра. Күнне Антонова, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба.